5 часов положим. Вот через еще разница. I look into the mirror, see myself. I know over me. I need space for my desires. I have to die to my fantasies. I know as soon as I arrive, everything is possible. 'Cause no one has to hide beyond. Показать, когда будем границу проходить. Я просто, сейчас мы соберемся, я первый пойду, и вы все за мной. Я объясню, что вот мы 18 человек летим вот по такому маршруту ходить. Close your eyes, just feel it. गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। हाँ, गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। हंस के जिए हंस के मरे हम जैसे दिल वालों की। ओ गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की।
ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਫਿਰ ਉੜ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਫਿਰ ਉੜ ਜਾਣੀਆਂ ਉੜ ਜਾਣੀਆਂ ਉੜ ਜਾਣੀਆਂ ਉੜ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਫਿਰ ਉੜ ਜਾਣੀਆਂ ਉੜ ਜਾਣੀਆਂ ਉੜ ਜਾਣੀਆਂ ਉੜ ਜਾਣੀਆਂ आ मिल जा फिर गले हंसते हंसते सलाम नमस्ते 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 सावा है या हो है या सावा है या हो है या से हुआ से हुआ झूमते सारे ये नजारे हैं जान लो इनका मतलब ये इशारे हैं काम की कितनी ये बहारें हैं गिरती पल दो पल में ये सब दीवारें हैं सारा हाथ तो उठाना थोड़ा भागना कपाना दिल से मिलाना मेरे जानिया ये वक्त सुहाना बन जाएगा बहाना कम वक्त जमाना मेरे जानिया मेरे जानिया मेरे जानिया मेरे जानिया आ मिल जा फिर गले हंसते हंसते सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल कृष्णा गोविंदा गोविंदा 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 गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंदा गोविंदा गोपाल
मुझे हक है तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है बस यूं ही देखता जाऊं, मुझे हक है।
झललबती गुरुजी लाख प्रणाम संकट हरुमा टेकने लठी गुरुजी लाख प्रणाम गुरुजी लाख प्रणाम गुरुजी लाख प्रणाम ओ मन पे मैं हूँ ओ मन पे मैं हूँ ओ मन पे मैं हूँ रे ओ मन पे मैं हूँ ओ मन पे मैं हूँ ओ मन पे मैं हूँ रे ओ मन पे मैं हूँ रे ओ मन पे मैं हूँ रे मक्कन तिमीले जति गरेथ्यौ करकस बोली प्रहार त्यो त रहेछ मेरै निम्ति तिम्रो स्नेह प्रसाद तिम्रो स्नेह प्रसाद तिम्रो करुणा सम्झी सम्झी मन नगरी हरया गुरुजी लाख प्रणाम
And we will see there. So that was the first ceremony. This И ну, народ был этим недоволен, народ не вправе решать, что делать. Как видите, очень хорошая. До этого была она ужасная дорога. То есть, чтобы доехать раньше, это могло занять полдня. Сейчас мы можем за 2 часа доехать. the Rajgir is really a very safe place. This is Вот это рис с снопа. Рис, да. दुनिया है दिल वालों की हंस के जिए हंस के मरे हम जैसे दिल वालों की ओ गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की Сколько коров держит середняк? Сколько коров держит середняк? На самом деле, действительно, 2 года, всего лишь 2 года назад, всех регистрировали. И было очень много. की न कालों की दुनिया है दिल वालों की गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की मुझे हक है
करके मैं देखूं मुझे हक है, बस यूं ही देखता जाऊं मुझे हक है। धीरे धीरे चूड़ियां गुनगुना के क्या कही सजना, ये चूड़ियां गुनगुना के क्या कही सजना। रात की रात जगाऊं मुझे हक है, चांद पूनम का चुराऊं मुझे हक है। पिया 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 बोले मेरा जिया, तुम्हें हक है, तुम्हें हक है, तुम्हें हक है। कल सुबह तुझसे मैं दूर चला जाऊंगा, एक पल को भी तुझे भूल नहीं पाऊंगा। ये चेहरा ये मुस्कान आंखों में भर के, ये चेहरा ये मुस्कान आंखों में भर के, मैं तेरी याद में तड़पूं मुझे हक है, तुझसे मिलने को मैं तरसूं मुझे हक है। पिया 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 बोले मेरा जिया, तुम्हें हक है, तुम्हें हक है, तुम्हें हक है। मुझे हक है। चलो 눈 벌레도 힘부사고
Кто-нибудь мужчина еще зайдет. Не-не, я снимаю. Я сниму кого-нибудь. Поэтому этот холм называется холм Каракошина. Сейчас мы поднимемся наверх на то место, где Будда медитировал и делал гарвата.
morning calling soha. Om Bola 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 morning calling soha. Morning calling soha. Om Bola morning calling soha. Om Bola morning calling soha. was born in 12th century. It was born. And I will continue for the burning for 6 months. Yeah. But Nalanda University was established in 413. Так за 2000 лет. А тут жили бакша. Квадратного километра археологический отдел Индии разделили университет Наланды на две части. То есть the first part was monastery. Первая часть это так и называется монастырь, the second Четия. Вторая часть Четия, да. Да, и все вот комнаты были построены именно по этому типажу. They bring you. Это почти что two ways. One is institution way, one is ritual way.
And now there were two. What means to roll? It is completely separately It is 100% secured that this construction is related to Kumar Gupta. After that, What was this construction? in 5th century AD. In 5th century. University? No, that was because a Buddha statue was kept in center. Here. Yes. And that was meditation center. Meditation center. Meditation center. Because most prominent teachers sit there and pray to Lord Buddha. I see. And when 6th century came, Harshvardhan constructed a new construction over 5th century construction. In 9th century AD, a new construction was also constructed over 6th. Вот здесь как бы часть расступов показывает пятый век нашей эры, когда правил Кумар Гупта. Because its white was this stupa, this Sariputra stupa was constructed in 7 periods. Of these 3 asters, which we are doing, 5th century, 6th century, 9th Yüzeceğiz neyse arkadaşlarım ha. Есть речь? Есть речь? Не обработаны же. Не обработанный. Просто собрано. Ага. Такой, более это. То есть в земле остался, вот он черный, пустой, как будто, я говорю, как на метелке. Ага. А этот более это, собрали весь. Ага. Да. This is okay. This is good one. Да? This is good one. Okay. Поэтому они его не убрали. Складывали, это Вот так. зерна. Вот так, нет. Просто спросим, вот, тибетские блюда. А нет, есть вот они, тупак, да? Есть век, есть чикен, есть эк и матон. Матон возьмем с говядиной.
About fish fried. Это не пасар? Это голод меньше, чем заказываешь. Нет, что-то не то. टूटे ना कहीं जाना हर कदम
Вот они сюда вели. И наверху они сушат. Это специальная стена, где они сушат. А, вот это и потом красная стена. Да мужик просто... Называется Дурга или Парвати. Это называется Дурга. Лила Джан. Они молятся в сторону солнца. И пускают на ганг соживать. Мусульманский мечеть. Ну, потому что в июле, в августе, сентябре много полиции, всегда они смотрят. Да, потому что очень сильное течение, когда наводнение бывает. Как я уже сказал, находится город Джайпур. Вот другими местами, в Раджастане. И Джайпур это столица Раджастана. И один король оттуда построил этот дворец 500 лет назад. Вот грамотно. Это только семья дает. А вот ближе дымится это что? Это где находится много праха. Остатки, да? Остатки праха, да? Да? Много праха, как я сказал, у них они подождут 2-3 дня. Когда много праха у них есть, Они потом начинают да, потом они фильтруют. И после этого мы приходим к лодке. Там очень много костей я вижу. Где? Или кости, или Я вижу, 2 кремация идет, видите? Это 2 кремации 2 идет, да? костра. Да. Вообще готовят еще один, да? Лингам, это просто камень. Мужское и женское начало. Воду сбрасывается там, я Мама, сколько надо? Кремация, потому что старший сын. Он человек, который рядом с ритуалом кремации, Я вышел. Там футболка продается, там написано. Что англичан стипендию получила, училась в Америке, и вышла замуж за представителя. или Каси. Каси как
한 액티브 하. 너처럼 막대. Четвертый, нажимаешь. Четвертый вайн. И на ком третий. И Ника принадлежит Варанаси, и это сертифицированный продукт, который я могу... Design in a small size. Only $100. $100. Krishna Radha with the cow. 75. This is my pitch for the picture you give me. Yeah, man. This is my problem, Baba. Hello. I'm Polio man. I'm talking to repair me. Hello. Hello. Hello, man. Hello. I'm trying to repair me. I'm Polio man. Hello. Hello. I'm Polio man. Hello. 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 Hello, man. I'm Polio man. Hello. I'm Polio man. I'm
रॉकस्टार ऑफ इंडिया रजनीकांत माइकल ये डियर माइकल मैचेस विद रजनीकांत हो Рядом мостом буду снимать. Включай Валю. А это кого такое? Кого? Слюна я начал, это агро. Здравствуйте. Как вам нравится? Инкрустация. И мрамор, также мрамор использовали в Тадж-Махале. 400 километров далеко. Это колесо сделано водой и песком. Они руки он держит камень. Все камни отдельные. То один за другим они дают форму в мраморе. С помощью этого инструмента. И потом он вкладывает свою силу, делает впадину в мраморе.
Я что изучаю, чувство городском университете. Теми рабочими баташ махали. Его рецепт и формула еще секрет. Мы не рассказываем кому-либо, как мы готовим его. Но поверхность мрамора бывает широковатая. И чтобы равнять его, мы шлифуем. После шлифования мы моем его и полируем. Поколение за поколением. It is very beautiful. It is work of Taj Mahal, and it takes many years to complete these pieces. It's a form of plate, you see. Красивое искусство сейчас у вас есть. Только каждый день, только в Агре, такое искусство. Нет Дели, нет Джайпуре. Это вот и ручная работа. Как вы знаете, Таджмахал тоже ручная работа и ручная работа. Это тоже ручная работа, потому что это там собственно очень долгие камни, которые использовались в Тадж-Махале. Это дерево, да? Прикрутый такой, прикрутый. Да? И так вперед. Сейчас есть. Только сильно сюда. Сколько градусов на улице? Сколько градусов температура? Вы покушали? Нет еще, давайте кушать. А мы ходили в Макдональдс в обед. Связаться нельзя? А как? Есть телефон этого? Переломы. А, ну тогда позвони. Скажи это самое еще раз. Сыру скажи, что позвони. Фотографируй меня в ресторане. С Яшем будем час 20 ехать до отеля, потом еще час 20 ехать до аэропорта. То есть мы вычеркиваем 20,5-3 часа. Я предлагаю, давайте, может быть, мы позавтракаем утром, да? И в 9 часов уже сдадим номера и уже погрузимся с вещами и поедем. इश्क विश्क सा जगता है छोड़ छोड़ मेरी राहों को तौबा तौबा डर लगता है ऐसी वैसी तेरी बातों से इश्क विश्क सा जगता है दीवाना दिल कहीं खो जाए ना हमसे खता कोई हो जाए ना touch me don't touch me don't touch me सोनिया touch me don't touch me don't touch me सोनिया
में